ran much mango say authority in Christ. Kamelele mi ko say authority in Christ te achai Pwuhng achai manaman. Me kaun Jesus ki yang kachai mina sapol mama sa mi min blue kataman kan kachai bachai teken manokela. Ke me chai so to ale ma ka pan pa chai kana akapriang akitong kachai Pwungan mamor Pwungan ka kaun me atamil I lusang ang samira sapay gyang kot nan matwale niten kauno kaun Jesus pola pwengkat kiyang kamuyong ay mapusolay so kayon scripture na chaban iukupan natiran book ayora lapi authority in Christ Pwuhng magchailan kapoy ka Christ lu kaysa karachigito kaysa tuwaw lu kaysa tuwaw emasani kumaile nasa wigi yang kumail manaman sime Jesus koskosayang warak pangwata kata bawe sansan warak chumbata kisiyakan riyamano okay echapcha akayar maskin tak menya isiyakan riyamanen semata me Jesus chapin ekar me yakriyaman katori rel la kaskuli rel tukong angi rel porangka kanki rosanen ngen sarawrani tita weni rangkak songon kamelele retenturala ansa me Jesus punya sapol ministry turin aramas pakpaki wasa irajikutuki saki suwa masani chompeta isiakan riyamano proto kata rela rongkolangkalo wiral proto peren kowala peren rea patuano Jesus main at count nges wetakan pilkin peki yang kit niat ken kausiki rail sang rena ramas nerosenen maromang okay tu cara peren kuwana rail tatok nges awak kapil rong rail Tama Jesus sapang masani Jesus kachin sapang masani iklanger tuan setan apo petito sang nalang tuetra lial okay a cast down asa me chay bang ko saya authority mo kayo ko sampal kamu yo ngoy chan mata manaman en court magchaw ye papa po magchapangkak asa me manaman ni mata wak so cha ko por pon manaman magchasaw ataban bisoka release authority jabi banstruka kataroi manaman meki yang ketailo weki osanan mata o wiyan ang posono wak pasang okay I wasama magchay sa lang kin challenge po child rongera masani lagi yang ketail manaman cast out demons bangkay duwasa rajuto kay saktuwa masani kumaila nasa okay kumaila na sa puigi yang kumail manaman okay so niyan sa mechaw yalar warakang Christ chabang kop kopor sa me ngoy chompatagang kauno mia manaman boy okay kay dek puigi chakateta apo ya kisakisiyo asa magchasapang begaren court ekiyang kachay manaman okay ekiyang kachay manaman ari ko sampalen kachailen watak chailarin tangoy chumpatakan kauno ansawat nanay muayet nanay tiyet ituye chalapo wino may watakatao that is faith iwe wen poson okay chaban poson just chubanta aksin son ngoya okay po nan sailakan memorwa chume chakacheta okay apoy kia chasapang begaren court as chuka agar kachay mal chalari empty wegi chay sapen chay kiyang chay mo apo ko kasarawi kachay la kamawi kachay la to tongkang kachay karta song kamelel kaban mir re chay amak chaw ya kapakap sa chama naman kay dek koy ko court luwet wegi just chuka kamelele me kiyang kachay manaman okay karta ko sampal tatong ko poson magcayban tatong kupuson chay bang kakilang limang good aw yu tatok na chay mewot ay masani kumaila nasa wiki yang kumail manaman bo kumailang kaksok pon snake kan o pon scorpion kan o po wedi mun titio okay ikos ko saya yang kacay
Kosko se yang te la yo pela sanga yo mo ko por ma kai lai ko so poita se lia yo ko nai ngong ki la kosko se ya cho poita I kosko se ya yang te me an so what nan muet me kom yo ngoi me mor chasala ko nong singabaka simwatawa sinyang atrapa trong sula ko nong chail ko nong memelen mongot ko nan palingen maun mawiyawi chepel so chama mayer chepel asa me an so ban nakier an son butungo aramas an son kau naramas aban nakier we ki one world government 9 September Rebilani 7 years of treaty merapa resign renda peace ababan lukedo antichrist okay merabang kaunta samba in 2030 okay miayra rai kendo ang kaunta samba so makadin antichrist ikos ko sayayar me mano pang porta and some way chorus merge together become one and so merapan set in place we alayo antichrist pansan salata me bambang of track way chorus transliba upon so merging together marmarara como yo ngoya na na sala kuprangkot como yo ngoya na konak nangen wala ataroson sangre ni tuana ko saya ya robo la wengi yang como yo ngoy so tanan mali la so we ala le just so long mal just so long chukata na nan son ma won wet okay tamin da is chukata ba ke chorus mi ba we ki internet child member ba ko cheban lak takla nan hel pwe ki chai we sen ki more kamor me ka kat ki yang kitail kareta we kong ngai kumai lakhan o ben ngoi me ki chai la nan ko nan masanen kot pe chai lang ko erta o chai lang kila me wake up pe ni palingen ni chamen chai la sa pal work lang seli pali lauten ki chai okay apola ni palingen Jesus rapapaki aramas me bangka kau to ko ngi ni palingen aston tinda mon dio sarawi awata ba mamaurongi ni palingen bo chai lang kilang wa chai mau nangen okay so rotowasa katamang kin kitail Jesus masani yang warang ko ikiyang kumail manaman kumailen kak sok pon snake kan open scorpion kan obewedi mun titio me sangatan in tapio nan motworen eden epititi kapagapagan court ko to little we kapagapagan kauno kano lelmet obilbang ko lalelan so kat to karyaw I Jesus abang kat to kay sakala apwasa ko saya yang ketrak o ngoy komo yo ngoy ketame church kita may sapal kita may mamor ki manamanen ngayon saraw takot ngayon saraw manamanen kot okay manamanen kot katin yasre tamak type sapal cha na we ki makauno kat ki ang kitail manaman masani sota mepa oya sukpon scorpion obewedi muntitio o sota mekot pang kawi kumaila matawo inaw yuma ong maposon Sutra megot pangkawi kumaila. Kareta chana na barki mapuinen panso masali kitail tite we mesara with chana na bark megot. Makicha poson got cha poson ta megot in no gidi. Poson wat ki kamelele o we ligilik sang lale. Okay? Kamelele o we ligilik sang nan ino megot in masania. Eki yang kitail manaman. Okay, ramas kang rompatangkan porokin masapuy kata we ki kesay ko no patar chuang Jesus. Okay, pumake no patar chuang Jesus. An sa wis kapan mena sola more puy banyang naon. Kapan mena or sola more ways of God, things of God. Dame kasik pug banyang naon. Mo chapan sa tumenat gi just so long up kapatuki. Banyang naon ni palingen kapaka o kawela. Tatokin namun titi ka. Okay, kapante la pagit masa ng kalokan ka koko waiter pwede na chay panene tato na chay wasa mesay kamorla. Okay, mesay tempiti so lo kayang wayon da
Pag chela sa irbe, mana ko sang raincoat. Apsang ni Pwuhng te sang ni maasan magchelap chowa ta katawasan ta igiyong kumail manaman. Epan rasang police, task force, re-uniform, kitail aramasakan chang kui po nalen chay kilang police o pasinenta pepeu kapala pa makoros watch lamang. Isang authority o me, office ng police kila ng police ko iral kapatata, iray kola po nalo. Tuwa siya kung yung ay chawawa delegated authority at manamaning Jesus manamaning ko kiyang irailakan okay chawata ke reso kiyang Rusia kiyang iraila ko me katang chombata ui katarai magkaritaan sa magchachombata kung kaunak chabi ka patayang di babelale so manaman pwede di akan kaudi manamaning ko tato na chay mawar Makarta magcaban menyang sampayan ko caban sugalati. Magcaban menyang maurla caban sugalati. Cate lama magcaban miminam tip kot pantatong ng chay puso. Chay kapuya chay program kan. Programin sarawi. Apso chay lipo. Astro ka maurala ramas. Okay, astro ka paranong kot. Pukot astro ka tatongi tipso mesamin. Magkarataan sa magchay din koto. Chay pangkang kolula mas. We gong watch the patakan so belangi when got the donkin the child. I chay sex kolulak child we are chay pugo we chay kasarawiyak chay bang pangata chay ban lamam chay gola nan lang aso. Giso anson patak melel met anson oy ma kitame melel makapaka ramas kaban men melel oy ma kitame melel. Porque child te kopor sang po zero. Nga, child te kopor sang mai, ibuya ipuko. Okay? A chay porla nan lang okay. Law yaw chay po na ni bang kolula. Wili akap, ayap kap buya ipuko. So pekarin kolula, wili akap po yung korusia kay tep chamakiti. Lang, yung kosay ko tong yung rancho, ikansens with ki. Ikansens with kurong. Junta to kung got mano ako sa iya. Kich kama kaiti, kich me van sutrale men kasalian. Ako mail chun sarawi te saulang mau. Lampo sa patang kabang kemela aramas koros makamelele. Okay? Iwan kiwakan muema patak me sutra melele. Yawe wen ay ban junta to kung mumutso ngoy menlik sang deep ayapindang. Ay senang, wiya tip ma mo kaparani aramas kacukap kaparani kot. Okay, ikara pa wa maramas kailong kiki ko no pata. Okay, po kita ilaw magkakaw no. O chakachaban kita aramas intinda me peraksang dame masano masani. Dame masano masani me men korosan rong po koros me rong. Rabam maurla po masanang kot kay te kay chungol. Okay, masa ng kot. Pang-pangan kang child ko lula wali akap. Ono pata nga chay mo so jukte tatokan papa kauno ni dibak. Just chamen so na chin papa kot. Chamen papa kot ni siniyay. Okay, chamen papa kot ni kay buiti lipo. Kamora larama siya chay kandon mo. Kay te karamasan lopolop rel murin melay rel sensuat po rale ti sapong. Okay? So, chaman, masani, kauno kiyang kechal manaman, ari, ansa magchaban kabakap kiyaramas. Asa makaite kam manaman ay manaman, asa me delegated, pukaw kotong yung iban operate lale, kotong yung. Okay, so may kapakapero sa chaliboy ba nasa may megot sa pong rin sa nalew. So nalew, o son kilaw megot sapong ang kot so cha megot sapong re all perfect gift come from God kisa kang gachal megot pong orma kasambalen kamyo ngoy chan so lang taro ko lang cha mor sarawi pwede kauno kun market nan me sarawi kauno kun market nan vessel of honor lakayan why Fesel do cha tipson to komyo wai cha tipson to kong kot or mata mor makelekan kind of flow sabul manamanakan me emasani wasa
giyong kitail abang flow powerful abang kalinganala mare okay pak toto kitail junta dokan momot so chai makasakasama na marangkot pa chai morkas so mau chai kailok chai perin chai sujo poson chai wiyanan kamkamal kam libanet so ansama chai morkas so mawak chai babakot chai gingkiti manan kauno meki yang kitail wasa okay puegi ansama chai memor nanti trebelinen korur kisangan saulango pui saulang me masak mesui kalati okay so masani imunti peni masani cheban sokpo scorpion obewedi muntitio count Jesus declare cheban bewedi muntitio karda chachana na perenkima ngen sautra chang cheban ta chakap kabangon Jesus ngen sautra chang kai te puegi kitail lap kauna masani er ma cheban bewedi puegi ta me kiam kitail okay kai di sang wasan da ar kumail ter peraniki an ngai sauta kana rail pegi yang kumail ab kumail peran kita tamail kana anjing tinam puang kamor ngos ko saya ya tuan ikos ko saya chapter 17 ko dia lisa ke suari chukana gela mana kwatak ha wasa ngos ko saya tuan dragon at mang kama sa puego ko saya anti Christ way kana ban min panawi ala ban eu kaway din authority ora ban uwang iraila kan ma oterail sutra intingdi nambugang kamo okay ya klang wasa Jesus mama sani challenge kita at the challenging din nambugang kamo karita kumalakan mo yerong ya wewe ki lokayam dombe itakrem miyata nambugang kamo itakrem okay itakrem mo nang pamela miyata nambugang kamo my God, takreng ay saraw. Miyate ng puwang kamor. Okay, pita karko awi. Kaunapan intawi. Kaunapan kasaliwi. Apan intawi na namo yung rumakapita salki. Akananip sa pal. Okay, anki confidence to wajo. Ay maki meeng. Miyate ng puwang kamor. Okay, may bangkila wata kwa sa iwat wata kwa sa ayo ne reception o wala nga yudi. Kau dia lesa ke su rajukujuk isa pono masani ni ay kilikilang liyo inanan puriamo ikila ko wala chonlango arpatawanong ya dama ko puriamo iki ibang kawewe yangu wewe na rir en liyo o man kama sa puwek me etaken man kama sa puwek me mangisu o kote isak man meke kilikilangan memor maso amet so nakton kuota sang nan por lol meso kapi okay ako so yan nan hel okay nan hel nang por lol pan sampa pwe kuotan kasorela iraila kan mekung kausan sampa meoterail sotra njung tinan pukan mememor kan montrapin kawa irail correspond waponta niarail pan udial mano mememor maso a metso ap pam prong proto okay so lang ko sampalin mo sa po mana pan pakatorta o abang kawelan so makaw pan rapture church count Jesus pan katkila so lang kan may sapal makala kaliminda ki challenge soy kala deep and so transong kamakala na mo child kan koso nela na mo child kan may child more weki mana pangkodon piyang child anti Christ apangkodon kemela iralakan mo tarail sotra njinjing nan puko kaya kaprotong child wasana Luke Isa kriya isa ka may wat-watak mensangat ako saya Jesus masani ki child peranta kahit yung po yung ngayon sa utrakan so watarail okay ngayon sa utrakan so watarail imachana na kip sapal ang sa makip sapal kapang kaos chong ngayon sa utritang kachana na uya pakpaki is men ko to po yung puko po yung kapakap kinuk tampanay so ngayon sa raw bang patlong rem sa ulang so libil may sapal ekak kaos ngayon sa utritang okay
Jesus masani chalender kaperen ke mo ngai sau troko so wata da chailen kaperen ki ata chailin chung tier nan lang ata chailin chung tin nan lang okay and so making that ngai sau so wata miata aramasken mall pues ngai sau manaman ma Jesus kasapaka dito sa nan lang pues so wata ay pola youth why you got ala nan lang wat ke ko la palap sang ngai sau Pwuhng chai sauce, magchai la parap sang en south, imichai ki yang ku water, abso water. Episgan dito sang nan lang, at Christ with pola, youth why chai dala nan lang. Okay, karata nan towam, nan towe, renkot, Satan men mo, elusang episgan dito. Karata machaban sauce, Satan o outing kan a peren, we a cup we can get a megot macha sauce. Ikarapanay ay wata share pungoyo kumain nanana sola pagchailen mawinen magchay kay der mamal Pwuhng Jesus at bewedier a chay mawina episos wano isak episos wano isak masani be strong in the Lord and the power of his might okay langanda be strong in the Lord and the power of his might kitran kelail ren court yamo na chabang segala tipo chabang memor kitame emasani tame ekupurki ai kelailen mo morin paiki ang koti morin kelail kaidek atay wuyakan morin kosan ren kauno I morin kelail okay taminda wuyakan chaka wiyana chapapa kauno ni mission de ni bata kape upluat kela luat ki chase gala ti patakan ti char kam kameme le yang chai masanang ko char memoran bike I kela len mo woninya chai segala tipo memoran bike soja within an muntiti kakto ki chai po ansa makauno ko por peren ki chai mor manaman chorus mi po chai laga flow through okay be strong in the Lord and the power of his might atapokop tan kelail nanata morin saulong pon manamanen court and we sansal and we dog nanachai mor masota manamanen court ma isocho kelail in the Lord nana ye wongi ayapuye papai abansoto wa abansoto power of his might abansoto kelapa ni yok chai ka kilang nanachai papai all we do is serving okay ababan so telepo so ni kasayayar ngapan kasampalan kichan chama-chaman ne masani yung child power pon nge na kan pon scorpion kan munji dio so tapang kalusi kitai ori scripture ma ebisis wono we saka ud kaskasale yung child in the Lord be strong in the Lord we are kekela renkot Pwuhng manamani niyo en kakuye sansal karada kot sutra to dongi aramas backslide kot sutra to dongi aramas trip sabal o submit aray more asa magja ipsabal agjana na kiyang submit at amor to the solar ipong kupromian poida makaun mia chay sumak kisan sumak mia chay sujarkan kisan for power of his might and kaksansan so according to the scripture chay kakerasa makauno kinta tongi ta fesel mamapalagan karata komyongoy pilata papai kay de Pwuhng kita kitiang puko me chabang kelang kuwa kay de uwang gati ya kay de uwang puko aptami song kamaray niyong kitail nan muin nge sarawiyat ko sote lebih aramas aga panta dongi aramas mo puko so puko marip sapal ora ko kolong ren mor sarawi apanta dongi sinsteri kan karatak chay me makan chukonon luwak chay chukonon kilang me pulopul kan chay linday sindagis ko aga apa chay puti chay chanane Pwuhng ko traprabaka mongyong o ko tra mayroong memelel o mansa makauno resa per aman
del sinserigan puenta donki so cara masa mangga kaudi abaningin waroi pangata inen la pa bang kilang merawak pasang okay tami so ngonta chale la mo ko chale nanana code sipala tam chale sa chale mui dong ya chai mo chai chonga puk sarawi wata wi bu chale nasa chale re bak re kawaitia kasaliang ya ma asama chai mong yung tu bak mongo taban out gi chale amak chale apit bak chale pebon sa kapakapo wata awi ran sarawi chai paninen bolel masana yang chai peace strong in the Lord. Okay, peace strong, manda peace strong. We are kara we are kan kakela kai komyongoi. Drama bang we are pana chakela. Magchakon me chaluot kai season in paluar kan kakela kala palingane. Okay, what the sapol machay puk sarawi kan. So you can worship God more, be strong, and chabang kakela kay kitra na cha personal relationship. Ewang God, a chabanga kalang manan kauno. Amagataw luye chap kaskasik manan kauno. Chokak, where giamir na raw. Be strong in the Lord and the power of His might. Smaki the power of atrapuko, be strong. Atrakitame pan being konda. Armas pan kilangu ko lava on fire. Anan lola mo kagaker pengatik make on fire teso. Armas so we are mekot. We are mekot. Yeramen go with the flow. Yeramen utaje jijarkila. Nana chapang kondar. Yanane. Klangen sarau yes chuken nen. Ngen sarau ako ton sa wasay chay lagum ko say. Lakin da Jackie kanok warelar po nom telefonen. Okay? Jackie ke sibala laban me anan ngen sarau kan ko say achana ne open atamomyo. Okay, so tamigos ko say yaw authority belongs to us. Authority ko sang ren kauno authority to it Pwuhng and kaunda munjiji Jesus inogidi munjiji asubang kawigi chaila achelanan kim anane more Pwuhng mong God but power in God and sansan number yawo authority belongs to us. Authority to it Pwuhng and God a child. Kaun Jesus pola pweng kidong ke child Pwuhng. Remember ka salinda. God pa kong ya. Well God pa kong ma God pa kong kas pa pola. Okay? Remember God menta tong kaniya. God menta tong kenuk. Amoy tatakan niya more pun sambawat kay den. Cara mer yesak tuwa masani ngoy tamean ki plan kan meto kayuk. Atam chaikin sa tiyar ki chaikin bibi kasal pachay chuto rengot. Pachailan rapagi yang plan kan meto kaya. Anyways, so kayong current isak riyaw yesak isu. Jesus is the head and we are His body. Okay lang, wasay we meditate, we lesson pongin naman sa mo. And His authority is perpetuated through the body of the church. Wasa mo tawato kasali yang trailer me. Jesus is the head. Jesus yimet chapwi. Kachal me yeyi kala. So chapwi kala pangineo kaiden. And that Jesus is the head of the church and we are the body. So ma Jesus anki authority the Pwuhng manaman como yo ngoy puegia cha usang kala po puegia usang chapwio abanyang tatongi manaman kaiden ikaraban Jesus karasayang ololi popod karasayang liaman and wongi apod tueta Jesus yime chapwi momotso yime palwara karasayang olo liyo karasayang Jesus yi momotso puegia try gotra relationship kaitem gotran ko sonnet
Asa me kosonet nang kadete marang kosonet puro kosonet aramas socho maula socho maurkila socho pungkila mong kauno kupor kalangan kotkito Jesus kaya sa me kotkito Jesus apko to kasansalita mau kaiden kosonet poson maurla socho to kasansalita enable us we are younger child we are that enable us to do it, enable us to obey. Okay, nan kadete marung rakin nan chupurupur se serve God nan kosoneta kan lui seli. Rachukak maula rachukak pungula po kita re aramas re wutuk. A Jesus pola. Okay, kiyong chay ngayon sarawi o kochlong lala chay libugingen or chay kaker kapayata kosonet. Chay kaker kapayata kosonet po wakilaw sang lala por ye liki. So chay kaker obey. Arian sama chay obey chay na wow. Makareta momotso me pasanda bon law e brok sang tame Jesus patangi. And some Jesus got to you but patak Irai luwang selio or rimer kalobu gila. We patak up men patak to up Jesus men watong court samba. E men kasalian samba karabana kapkata tami. E kapgrata po men communion e men ewang aramas men relationship. Apo yaki deep kokoni sutra kami mirena ramas aptami song ko saya Jesus ki young child authority opo yaki we belongs to him. Jesus ki young child Pwuhng counta sapol mo kapagpungkan po yaki kichay wiya kisang kala ime chapwi kichay me kala Jesus me mangan momotso kichay me paluaran momotso e karasayang ola kan mangan panenay liya kan paluar som baba akos ko sa ibu ke relationship iu pa na kaiden law karta magcaban baba ko trak chato sangkot abang kampak po kay degi maurin saulang me Jesus waton mo ramimi na ray baba ko to sangi to ipola iki ang ramas ngene Pumurang Kristo at chapapaban out of love. Apan sang niya chapakapake Jesus o chapakapake aramas imek chapapaki. Ama chapapakot po kupuko chapang klampok chamimi chapang kusunetin menaso kumong Christ. Okay. Prala na scripture migos ko saya Jesus me chapwi the child body so tame Jesus wiya chay wiya tame Jesus kamelele chay kamelele Jesus kin causa sangen south the chay kala bang Christ chay bang causa sangen south chay bang pulpa chay bon me soma tame Jesus chay wata katana saraw tame Jesus wiya chay bang wiya kay te ka ba mangeu wiya got me paluara ko to wiya got me okay but again Jesus koros a child chay chuka kintinda me puson Christ kamelele alel peptai sabe chay luwang chay luwang po kay te wiya ba na momotso men ta chakan pongki ta wiya ba momotso to nangen momotso tame Jesus patangi Jesus so pata wuyun momotso Jesus so wata momotso okay kininda momotso ang Catholic metap well Jesus so wato Catholic Jesus so wato Catholic po empowered Jesus wato kingdom of God Jesus wato wing God wewe kisoto lebil momotso yata na momotso ap mia chakamele leo mesang troyo ako sang ren Jesus okay ako yang aramas through Holy Spirit so iko boro ko ma Jesus wato Catholic
Roman Catholic Goschavangamela, Roman soldiers Goschavangamela. Okay? We just such a way, Kichara uyu sapong. Apmentare so charanarmas, Tamigos Rosoya, Kichailan Golan Masan Goat, which I didn't on Camele Choyo. Mokiti Naramasanane Udi. Chela Rupokata, Patakan Christ. Poma so, Abambing Kading Chai Chamachaman, Murin Mela Katig, Tachai Bangadenki, Chai Sugala Christ. Yamumana Sugala Christ, Chukamele Dame, Taotame Wia, Odame Likiang Yang Wia. Puichang I mock it in Momo Sumeyasa. Chabanane Lomka Court, Kaite Karamas. All right, Lam. Authority, Bangola, ibang matakatawasaw, kayong current, isa kriyauri, isa kisuo. May kupurma, pweki, ayo ay changi sili, men live so chokak, lilo sili reception sa kanakan pweki, morma, pweki lang may ka comments, char may take time, may pangatak, may ka kotiye, pokoknya may pangkin menrong masa ng coach, pangkak, Mimi tiwaray abugan wat akoy kayong current isa kriyauri isa kisu agatin masa niya kumay chorus yang wuya warakan Christ o manaman kumay ye kokon and warwat. Okay, ansam isme ko sa yang kacay kan may sapal chay lip sapal chay wiyalar Kala ben Christ. Kapure yang kaitek solong koros kala ben Christ. Koros me pilata mi minanti resuto yang minang koko ng Christ. Pwede yang mo paluarwa ban sukak tatok pa na. Okay? Ijaban tatok pa na po Christ me chapui so nana chapui yer. Song koros me wiya song koros me kamelele song koros me eligi yang challenge biya aban tau dito nan paluar kapag challenge yang biya aban song atroyo. Okay, remain in that pweki a child biya kokon the body of Christ chaban biya o kamelele dame trapuyo I karabawo me a come bear a relationship ang momotso to an olo liyo ma olo liyo amantanga la balia amantanga la balia irachupo po when rapopotin went dipana, apopotin kaipui amo polel went dipana vera banatic, so abamiawa. Tame a karasaki young relationship in church o weki minimino. Minimino, a karasayang popod, or popod, li popod, minimino, limbako, pepolo, working together. Imekar saya. Arita ngalakan mapcho kata igos gosoya atay authority atay Pwuhng as sons and daughters of God. Ni atay wiya sapol manggot seri. Ni atay Pwuhng. Ari atay Pwuhng atay la lesang god kay tiga atay Pwuhng. Amin manaman Pwuhng authority. Atay la lesang god. Asa me Jesus yesata. Asa me tuwang warong go katararay nan maturi sa kwalu manaman koros mire nan lango samba areta kowi laki rail sang ne manaman me kiyang rail areta repito ila re itipak nan ray kalok kamu yo ngoy just to lang Jesus physically okay by faith kambang kasane yang kamu yer ipilatar panita wen Christ so songon manaman me kiyang rail lo mi toy Arian sa koros me chap kan kolong kita sa ngomposo na chap ko ang kalo kapang kaibuiti kuprongkot. Amak chay kukuwicha chay masabwek sili so sama rapan with ay chapa na sama palia pang poson masabwek. Palia pang poson masabwek me Satan kana tangki sa polmongkot kan pachay lente itipa ko lalapoto kapayata pekaro. E masanir go! Kambang niya kapag kuy pang kola ya ismi pang kasayang so tabi kasal keme magjaman itawing Christ bido ya wiyak so priority and that the greatest commission
Pegar me kayo namba heo. Jesus mo nakatlanan lang. Emasani go away. Manaman koros ko yang yoyer. Go away. Mkareta mission. Chay chukak piga salga machailan kalok teso. May ban so lang upsapara yap sutra kalok panasa. Mi sutra kapoyata. Pegar me kayo loud. The greatest commission. Pegar me kayo loud. Okay? Yung pakatarwang kalok kayo loud. Pakatarwang kalok ni marangkaon Jesus. Ime masanigi na unak atay sutka, atay sutin ngongki wasili masanang God. Magjas sutra ngongki wasili masanang God. Jas sutra sut. Kaya atasi. Namorin so lang. Amen? Okay, so go back. And yeah, because yung tell me, authority belongs to us. Authority belongs to us. Pwuhng, manaman, atail, chay chukak matawama. Kotso leng kibwe. Istrawa wrong. Istro leng. Eki yung tailer, chay me bang kamelele, me kichay lale. Pwuhng chay lale. Kichay ban apa li. Niya chay suga sang kichay di. Pumak chay bang koler authority. Agichay la apply sa pung. Abang kaway kichay la. Karada kastampal. Okay kin say kair tanan maurin maturity in the Lord. Maurin koyak la. Ab menggotan tatong kiniyoyer na level me. Million pak pagi. Kot in limpak. At bang kiyang kichay mewat me bang kaway kichay la. Magarita yeramen chang marara. Magchastumen wiyata chay mauran makalagan. Asama chay maur makalagan chay miminang kuporong kot chay kokoirta kot pangkal kalaudela anointing or authority. Asibang yurong jam chay chuka kabali yaramas ubugia ba kitong chay ler assignment na kwali million. Okay? Wagi asama bang kiyang chay me laut sangwan me chay kak yo. Chay la abuse yalar power of God. Ari avan socho one the dog. Avan socho one. Lang okay ramas chay socho men pay the price. Dapat pay the price. Maka asa maka koko rengot koko koerta. Mau sang incense wotang got pokas to dong denia. Okay back sang challenge ko miya ren so lang message apaliya ren monyo. Sin ministry cha sitokalan lipote kapakap sa jabas abang okay Pwuhng. Ab chestu we work me kauno we ururan pokchang ko yok la wen kito me lautsang. When so much prayer life loud and so kauno you wrong chay ka ko nge rapali sa polmar maskan so chele bilin level chay buwa mong yung kot absolutely estimeng kisokoliki ementa cha kiyang chay lun sa kana chay ko yok ko kayerta. Tame popantiki. Esto no liki kitail. Esto liki atail limpakong aramas. Magarada makchay ka baka bibisito pa sabang ita krengkot mengkot tame sa kong re takam mempataki ang niya. Kisang kitail makarongkot. Puyap makarluso mo Sama chay makarongkot. Tamaw yaw kitail nanel. Nanhel aramas choto kin so nga tapapakot. Eso choke nene tamara kasko aramakarongkot. Ansa chay makarongkot chay panasoya magchay pilata alulasan nan limao. Smell yawi kitay likin liman kauno. No one but Satan. Abana wiyalar meman me anki mo yung sapong iyar kawela. Kareta okay pak songkan me chay kinali di me paradanan panini ito paradanan momoso chay mong yung kansens wood bakay di mo may yang pungki ap may banso cha paray nor ngayari ay kokta smepan mo yo wasa o triple. Okay, so chay banasa me puwegi chay wiya babakot chay ban until things in the ways of God aba miya ti sacrament ape miya parata astro minta na muntiti. Okay, karasa pa ma magaganye yang ko na bata o ko or call ya konda isolamen yang kumail banyang puin cheyo
ay pugo as a leader banda, okay, makot mo way makot makasale way men, mau, tsaka pagapki o release blessing, okay, ama chay sakoya banda cha buya insene cha chuba na kaprak, hisa kaya ka naramaskan mo, okay, so mo ang so tsaka sa ipo tayo makan mo chay suka papa coach may sama kita example in sansal chay suka papa coach ki wrong attitude mo chay suka papa ke coach achay lai kong kan achay ka ngo di su chukak coach nenen neat chay bikak chay solan chay bichukak we su tarong Mr. Solongwa coach ka beg chay da chukak coach barak coach barak so machay ban we mawang chay ralakan machay lewina chay kilang puinju ral yang lewina chay so man member nong ral ta kapay ral ta chay so chay kilang go tre ral kilang wana chay aramas ki chay member be jangala ne puin iwasaw message kalkalusi ki chay liya Jesus we kapag challenge minimin panota to kongi a Satan men challenge un puin challenge there labo kenyang efrio ma bete sieme va bete katlik te pros porto sarawia cha concepts chumen bonasa kaiten mo yung Jesus mo venanano ko say we sansal nan wo po ken wiya we kaite kas chukun wiya okay chabang kila mengen religion or protira cha mo yung kaiten mo yung Jesus mo may chukak to dong ko puina po kaite ki cheo kaiten mo yung Jesus mo yung Jesus chaban to dok pana chaban sawas pana ni songanal koros ima karota ko sampal child leader ka child dia choko sokosoi abu child kapag piyang coach dasaban wiya pusen kak to dok pana time is running out ayet kit soto to dok pana kapante la ko promu hansama saban mela saban umong god anis kama sa buyak anis kologolok an kitail kam mesoto wo one million in Christ nana tell you patay sin mana kan koy way amen praise the Lord okay so amen kasalayang amen kangayang kitail chame authority at trial we kitapo yo isimema ngay kitail Christ o ewo manaman kan ewo Pwuhng kan okay authority power karitan niya taban serve God taban babaki authority asa menlaw kaya niya kin kitail release authority makip sabal kede raw yawi leadero masong troyo makip sabal government kabarenda court step in faith kukuwi sarawi wasan sarawi kan marabil sojo believe in miracle ang kauta ko kaknak ake lay hands on the sick okay ake kosayan labas chip sapale yan sarawi yon nak programa esojo rong kolanan lang kelep kila kosayang niyayar Jesus na namnaw kono patar may minsambawi ako kakakiyang kolanan lang ches chukate karamas lang aramas teman-teman sabong kate kia bosong kate kia kate o kamorala wak pasang kamorala aramas koros mesocho ipsapal rabangulanan hel aria tapukonda niyaram kono pata mor paganjuan Jesus kanyangan kamor sojo akatek me bantan nan ko me prabasang na yudo katek me tuwa katek tip me wiyata ikatekan mo tayang aramas mor sojo limbak yo mo pwede kita chay koros minan tipin koryao me banim sakla me la sojo okay the wages of sin is death Roman 1 oriyesak silu but the gift of God is eternal life through Christ Jesus pwede tipye mela ap kalanganan ko tiye mor sojuk me ko tong kitail through Jesus
or yarame saman me ke pachonger sarawyo nek ke kilang week lang yang sarawon nek mamorin sampa okay magchamen bay kong nen sarawi kelip kila kunta chay koros pamela chay mimina na munan so aramas koros ito wat puksaraw rasa sama chay mimina na munan so makarata yu crusade yo ma yem bang ki solang koros me ipsapan yaramen jorong masa nang kota kasyuyang buko okay como yo ngoy wiya atrapokon kalok be a watchman may sikiel ko soya be a watchman som pok koronita yawan bang kambage ong ni chela ramas rapture bang yawra ban changseli pueki kayo research sapal resuyo watawat anis sutarmo ang kitail ka mako saya mechay solang apchay sukalok okay karta lamun ko na mimere chain pukchal deri teacher ke bebon sasa kuprang kauno so chama-chaman it belongs to us tami bilinda ke me authority belongs to us pueki yat to child brain Christ answer what obil ban answer one so mechay me lao na nebises wano ibises ria wano kasaya me ansa makauno kaya sata Jesus kotala I ni balemaun kitaliangi Christ kot wasao kitaliangi Christ momod okay kitaliangi Christ momod wasao bangwata episos ria wano igangalap code ma amasani puatel miniminiang Christ Jesus God katin kamor kailar pogitailen yang Christ kakao nalang matawa pogitailen yang Christ kakao nalang and the God ka I glang mia sequence mia irakti puegi atel miniminiang Christ kamor kitaila testo mor lamal kay te episodes 101 episodes 310 sorry episodes 310 puegi child minimini ang Christ child lipsa pal aria Christ kamaur ke child la makarata ipsa pal ebuya mor soju esojo eong sambapon apo ong ato iraila kan meposono kamele megiyang irail mor nan so ne wisa priyaw ariso okay poson o kamelele e apkiyang ren pung o manaman ng yela sa pulmangkot sere na nebisos ria wano me yap chawata ka ako saya puegi a child minimini ang Jesus Christ ki child komorla sang ni minimin wat ki ipsapal child asa kulok anso mag child ipsapal asa ma child iputin utok child sa child chik tapo tak child birthday every year you may child asaki and so tami ipun utuk and so may ipsapal ipun ngen and so may lupak mang kitipekan ngoy lukurian Jesus ang kaslona na mo okay ngoy wiya mo nan mas walu kituwap isak limaw klok limaw pantru koyo karita sa chama kakapiti kiniyama yeke sa chiyang ipsapal so yasa you wrong masano ngoy rubuya arisang mo ko to kauno kaibuiti maur kap re mescho maur kemaso maur ipsapal kung kaibuiti maur kap masotra ta maur kap chasay ipsapal maur kap ren Jesus okay so koto wasama sani puegi a child minimini and Jesus Christ God katin kamaur kitaila pugitailin yang Christ kakao nan lang kitail yang Christ kakao nan lang so Christ ima kolokol manaman pon scorpion so pon Satan lagi yang kitailer pungo manaman wet a Christ bil momot a puksara masani kitailyani Christ palimaun momot oh exciting karizak chabanda authority me kauno kiyang niya yang Christ momot yang kakao kay te momot ngoy
apit pa ngay punpunot ngay wiya mamaya ipotatokin Satan loud kaitan. Okay, atel mau na wiya unita ni kapaka. Or kaite kapakapin bakbak, kapakapin kaunda. Okay, chamawan kapakapin kaunda. And the yangi Christ kakaun nan lang I mean nan lang. Wasama Christ kot ya. Wasami leila. Arita chabang kapakapti kawela sedi nan lang. Wasama Christ kot ya. Mimi ponang kakapatak mo. Ebisos eu riesak riau kakapatak mo. Ako sa saya me ponang iwasama Christ kot ya. Ari according to the chapter watako katayangi Christ mo ni palingen if only we can believe makchaka kamelele matawa kasampalen chay solang mi sapal chay toya ap eu stage ipsapal eu take chay lang koyertana poson makchaw ipsapal chasuto koyertana poson chasuto no mamawan just to wake. Okay, so magcharan receive our position. Klang, kiyang top position to what a yai kowe ni palingen yangi Christ kakaun nan lang imabuk saraw masani. So register sa mga kamele loma. Karetan so nam kapakapin kaun kataraway adore di Pwuhng God kawela. Muri kapangkaklang lupon kapaka. Amay tra sutra tatongi atra Pwuhng atra authority sitem varon. Pukchastu tatongi Pwuhng me kauno kiyang kitail. Okay. Eu scripture me back up tama chana sa machat kisang quote. Ye so Roman 8 isa kisu chibanga da kamkapin tumiti masani tama we are his hairs tayo hairs asa me paulau tame soki tame I de out of bani okay tame soki kitail join child patron Christ atame ang Christo okotong kitail hairs wo kisoso kitail me inherit kitail me halesang count Jesus asocha paulatra wengotro sola wengotro continue through ngayon saraw yo kitail. Okay, wengot me Jesus wadi do I paula wengoto pon sambawat with the hairs kitail makatkatoke away karta kechkak pi kasal ke makot sa menta tong kano e pilu katay magayang ka morin solang e katore yu kala karta chanana kameli yang katra mai no kiti e kaya sata Jesus iya wegyay min yang iyo yangi momot o yan yang kakao nan lang Roman Isaka Isaka walu Isaka su Roman walu Isaka su angoy me bil Yeso ki tame ha tatongi ngoy me Yeso ki kachay so lang chay su tatongi tame ekiyang kachay ap ma ye yo complain me loud ma ye complain or Satan tatong ni jaisa recordry wo soja open door soja blessing jaisa tatongi authority to what chai count chai ka kamagat merit. Okay, kau su ngen south in sa count why makamas kuni na isere me kiyangi oppress kasata mga south alam ya ganitang itang amarasa sa count reposes report long mimilala Ari iya authority yo chavan use kaite pak lang court chaw yo pak re tame sa kiyang katra atame kiyang katra totomki okay bungan count that teped
or chaka saya tepe chaklang autunga chaka baka pembali and counter. Hallelujah. Praise the Lord. So kasluo naralap mi kasaya me pita authority yang wanat kayo in din daer me chailen asame miya manaman and kauno ki yang kitail so chaka mor kitail la ki yang kitail manaman koryao kitail na asame manaman no atail e poula kitail so ko manaman me an kiyo kitail ba mi silipin sabaw to kutong kamor kitail la iki yang kitail manaman en memor ka count rebel o dengan rebel kan ari agat katla abelu nipalingen away kitail la tel yanger momot wasao. So mean in daki kitail na asame the authority is ours. Upuksaroka de kitail yangi ka count armacha soto tongi authority ya chaman esoto kamor kitail la kamor kitail wat kitail ba mela tel nan lang aw kitail ap mona tay ko la nan lang ki yang kitail der authority bungo manaman and count the dog and triple atramawan ka kabaka kola in the spirit. Okay, hallelujah. So kasidua may mga saya challenge the tongi how to use the authority yang muna jaban the tongi authority kayo jaban kataman ki yang kitail yayi kitail and so na chay kapaka and so kor chay king kapaka kataman king kitail yayi kitail nipalingen magjayga chaman daw kamelele magchaliangi Christ mimi wasame satan sotomia aria chay king kapaka ben fire kapaka ben kawela iroti. Okay, kupuele di watak nan charamaya eo isak. Lamalam koros me kukota kupuele di ni marang count Jesus. Okay, instead of complain ki oh Biden wiyata samang kosonet mama popoti no lo li seri kan opportunity block whatever complain me cha wiya koso ya wasu yata me ko. Apchakola in the spirit char cows. Chabang bilang news kan wok la. Amantoror welwelianti. Pwede kita kau na inoki dia. Masapol mar mas kampang kapakapa bang rongasang nandang. Aban sa pangray. Chabang ken manokela magchawa authority. Jarit tirinyang ko sa isili. Misa chaka chapa na wing court. Okay? Chabang release authority. Amen. So when at first and some of the true anti-munti to use authority by speaking the word. Pwuhng moment Jesus. Ekasali yang Tyler sample. Ekasali yang Tyler wiyapa. And some ekat pun power. Chepel parong kasonge. Ekosoi ta. Iwan kosoi ni manaman. Tatong ke manaman ng court. Masa ng court. Chaki yang poson lale. Manaman. Ekosoi ta. Is out loose. Okay? And some of suma example in kapakat mintinda and some suma 1 Peter 2 14 or 2:24 by his stripes I am healed lipalip kan me wiyat melelongi imawla kasi imposon mo okay chakilikilang lang nan tatok na Jesus wiyaw chakilikilem at a portion sang lale chaka claim scripture bona chay kapal ko magampara to apyara men yang edi. Okay, ni marang count Jesus niyan sa chay kapag use authority use marang count Jesus pweki sarabi ka tete yang chay Pilipay riyaw isak tuwaw emas kahit isak tuwaw Pilipay riyaw tuwaw Emasani called exalt him and gave him the name which is above all name. Imagine that Jesus, men Israel kan men choose rakenta Yeshua. Okay, miya sa kanata ataway same God, same person. Magchekos ko sa iya. Pilipay riyaw tuwaw. Akos ko sa iya magkauno kachkiyang Mario elapasang Marcos. Kung sambawa nan lang
tama warong open the scroll. Okay, open the bugo tama warong iwan maren Jesus asarawi. So okay ramas pokichan release manamanen maren Jesus asarawi achamor kan sarawi o god bango por perenging kicha ata relationship ongi. Epingo sa yayar son isak bayo riya isakyo magchay bakongi god sampan bakong kitail pwede chay bakong Jesus iyo god sampan goson re child o bang kasaleda i. Okay, so just chukak look at the last scripture. Just chukak wiya cha morin samba kauno ampan kasaleda i. Magarada marin Jesus ma child more so jo Pwuhng kauno ren god ag chelap yang kapakap ni marang kaun Jesus maula aban so jo maula pildo cha kaus chepelape ni marang kaun Jesus bitoy es chaban bitoy marang kaun Jesus a powerful nan more na ramasaman me totally submit. Okay, totally submit what kisolarai I so tarakan kitier pokata poranggot michailen memorki chaigen mo ya dati an sa michawi dati chokwa sayang apali la chance wo because chupan men maran Jesus so and so la powerful re more maran Jesus so powerful nan more in so long me bike yang kauno kai tek mo wi di. Okay, ngarja chai ka kipsa pa la maran kaun Jesus so powerful apan kauno ban anointed tipso kaparanongi. Okay, so pen Jesus kisakan ka child ang baka me kan numara so ni isak silule isak payo masani ask anything in my name I will do it la child ramas in samba my relationship so chomawong Elise Beniknos Teres. My relationship sa chomawong nang pungat sa chomaw. So try man bakremi akot. Amai ay best friend dani mangoy ki. Bakreni so bigasal pambil kito ni so bigasal. Tuweta kuot. Okay? Tuweta kuot ang sa machay wiyatip chay so joy ma anta tong ko mare chay ko kon so what and so me chay la same Jesus masanir we no longer a servant a slave we are his friend because so isang relationship chay wialar sariyang ko chay wialar panay or chay ka pagre megot eban rong emasani nan wiya siluo and so me Peter Richon rakolang kapaka ni Kate ma the beautiful clock silu morin sawas era kola mokchela sa storyo olo maskun kunwiye pak arian so me sesa ma maskun ta machor awiye pak moy na machor poran enda eklang lang ra kasik me erabangkiyang abrandang silvero kol sotoret tame mimeret maran Jesus mira pakong maran Jesus mira won ke maran Jesus mira papa maran Jesus mira kel ke full plus ni maran kaun Jesus stand up and walk. Okay, so chay kilang erme kapagapin maran Jesus so chun chupak paklaren kot o mang siwa kot kaun lapalap melaw mo itong Jesus and kamau yala mana kapo so imintaki authority Jesus ki yang kecailan tatongi atau so bak or releasing authority wak pasang releasing authority imo mana child wata kata kapakapo rise up and walk authority mo tuwa chok tatongi ampungan smagi way pungan count Jesus masani tatongi mare tatongi ataya mana kapaka ay ma puirasa Jesus ira pakon Jesus ira son papa Jesus karatan so miraklan dame challenging ong ra rasujo
massage te changa kilay mo ni aba pwene lielte kang me got pweng kelalta era tatong hijara poson wara pung pwera kamelele masanang kot kangungay kitail nantiyang wata manto mark Luke son ko watakala wiyuya pwegi wiyuya imo motso me Jesus kay buyedi wiyuya mga panraba menya momotso Jesus kay buyedi momotso nan wiyuya orango aral tatok ni tawin Christ momanaral chapiata momotso me ibutian so ko momotso rachapta house in the house so daral building ra Bible study ra kamatip sarawi ra sawas banan ra natkila ral tipsokan support YouTube limpak atek ral kiskisumpuin kay tekral sampaun sak okay so missiono mimi retail ran pukat sampaun sak anana potlaw nan wing court anana ipkungen Riyatami iyo kiyong child rana challenge chama-chaman nagkapakapen pakpaklaren court o kapakapen tatongi ang authority wak pasang paktuto chang kapakapon nagsujali po puta sa tatongi at authority at Pwuhng dijang kapakapon sumaw chawi o may siwa ko chkan labalap kupura ma sumawa kukola o chakis ay mata men sao chin so ma bito tatong hi authority chabang gelang momon Jesus sa kaus chapel bitoy okay esutra pok lang rin sa mawawut pena kapakap chewa takataran Jesus kapakapong samaw nang pungani cha samaw sa katakang chapel sutra chapel yan chang lale okay pak okay ramas ng kapakap man ikum bipake kila kauno cuman ron sang kapakapon robot oh my god komangi me Satan inen we at the talk loud na naipanay whoa use the authority okay chapel sotra Pwuhng kapakapon authority ansa magsabi kilang makitin chapelo chapel sumawo speak to it kosoy lang tuwa jayo nan wiwiya silua spijari son era tuwang mana kapo tamiranta in the name of Jesus rise up and walk just turong ata randa kamangi ya tami sa sumaninda abchay ba nasa makapakapchalana exercise at chay kapakapang kaunda pagkapakapang pakpaktor magchaylasa chay porwang sumawan chay bisu kapakapang kaunda karata chay sukong gelan lepo chay gelang oni kan tiyata po naramas talit litera chay suko sa ilang ngeno at chay yung kapakapalang kot agot melan masaan ki chay lan so takamantatong kiyang pungan may kiwi nay chow mela lelang lapalan lokolok po yung kiyang pong kayang so ko pong mewi tatong ko po sampawat so kaya chay kapakapakan nagkapangong ka no iyay kamelel pag chay kapakapinan la kamelele me ngoyo kumail sa matroyo we are learning chay we kaska school ki po chay lamiyala sampeyan court kelalo kumat ongan sa utrakan amen praise the Lord